Nature's best, bobtail. Nou, dit is 'n wonderlike woefie woensdag soos ek het noem en ons kuier vanoggend saam met Dr. Sonel Strydom. Sy's 'n veearts en ook 'n medeskrywer van die boek Vra die veearts, die A tot Z van honde en katte. En sy sit so gemaklik saam met Bob vanoggend. Hoe gaan dit met jou, Sonel? Goed en self. Goed, dankie. Baie geluk met die boek eerstens. Wat ek dink 'n baie groot mylpaal is en natuurlik 'n noodsaaklikheid vir elke troeteldier eienaar. Ja. Wat bied Vra die veearts hierdie boek aan vir troeteldier eienaars? Dis algemene vrae wat alle troeteldier eienaars gehad het, wat hulle ingestuur het na Landbou Weekblad toe. So die boek is in 'n vraag en antwoord formaat. Ja. En dis beoog om die troeteldier eienaar die basiese dinge te leer oor hoe om na sy troeteldier om te sien. Ja. En die troeteldier gesond te hê sodat die troeteldier 'n goeie lewenskwaliteit kan hê en die eienaar dan ook 'n goeie lewenskwaliteit kan hê. So is die goed wat julle bespreek in die boek van toepassing op elke ras hond en kat wat daar buite is? Ja, dis nie ras spesifiek nie. Ja. So as jy nou kyk na ons eie Bob wat so oulik op jou skoot sit, wat min of meer kan jy ons vertel van French Bulldogs? Dis hondjies wat soos julle kan sien Bob goed geleer kan word. Ja. Dit is 'n kort ras honde, honderas. So die mees algemene probleme wat hulle het is dat hulle asemhalingsprobleme kan kry. Wat ek wel wil sê van Bob is soos julle kan sien is hy 'n perfekte liggaamskondisie en dis iets wat baie mense miskyk en verkeerd verstaan. Baie mense sou dink Bob is ondergewig, maar hy is nie, hy is ideale gewig. Ons is geneig om oorgewig te probeer. Dis omdat hy elke oggend oefen saam met ons. Nee Bob, jy oefen elke liewe oggend saam met ons. Maar vertel ons van, ek dink daar is in die boek bespreek die 4 basiese commands wat elke hond moet leer. En wat is dit? Dis om te sit, om te lê, te kom as jy hulle roep en dan ook te bly. Dis die 4 basiese commands en ek sal aanbeveel dat elke troeteldier eienaar en die hondjie vat vir opleiding, vir basiese opleiding. Dit skep dan ook 'n gunstige omgewing vir troeteldiere om dan ook te sosialiseer met ander diere en ander mense wat ook baie belangrik is. Ja. En so gepraat van sosialisering, ek het hier gemerk in die boek wat ek baie interessant gevind het wat julle hierso sê, hondjies moet van kleins af gehanteer word en gewoond wees daaraan dat mense aan hulle vat. En hoe belangrik is dit? Dis baie belangrik. Ja. Want vandat hulle gespeen is tot en met so 16 weke is wanneer hulle die meeste leer. So dis die tydperk wat jy soveel as moontlik wil stimuleer en blootstel aan dinge sodat dit nie traumaties is vir hulle later in hulle lewe nie. Now I know that most pet owners like to get, let's say when they buy a puppy, get it at a very young age, but then one thing that then happens is that, you know, when you leave the puppy alone at night, all night long, how do you stop puppies from whimpering like that? The most important thing to remember is that they need interactive toys as well as chew toys, like your rawhide bones, so they can keep themselves entertained. Yes. You can also switch on the radio in the background. And then one of the most important things to remember is when you come home, not to make a fuss over the puppy. Not to make a fuss over the puppy? Yes, first get the puppy to calm down, and once it's calmed down, then take notice of it. Oh, because that's the most normal thing to do when you come in at home, the puppy's all run, and you want to get involved as well, and you want to be rubbing around, so not to do that. Yes, because that causes separation anxiety. Okay. So the most important thing is to let it to calm down, and then you can take notice of it, or if it can already do the sit command, to get it to sit, reward the sit command, and then you can take notice of it. And of course in the book you don't only discuss dogs, it's about cats as well. I believe that there's the question about pregnant women and cats. Is there a danger involved there? There is a danger, but the most important thing is if your cat visits the vet regularly and all the vaccinations and dewormings are up to date, you decrease the risk. So very important to make sure. The most important thing is that pregnant women should not clean the sandboxes of cats. Oh, and if they work in gardens, they must wear gloves. Okay. And then also never leave babies unsupervised with any pet, whether it's a cat or a dog. All right, well, so now thank you very much and congratulations with the book. We are giving you the chance at home to win one of 5 Vra die veearts, die A tot Z van honde en katte boeke. En hoe jy een aanmerking kan staan vir die prijs is SMS die woord Bobtail, jou naam en die titel van die boek wat hier reg voor jou staan na 33728 en ons sal in die einde van die program die wenners aankondig van hierdie wonderlike prijs. Bly net waar jy is, daar is baie om te kom op Expresso.